Hello, kan lo le le ta e tlang val ta len nei em part 14 to 19 to na hang karon thiar dona a hit le don chiang khop mai nui na rem chang mun rem chang hun rem chang kha anin siam rem ula lo ngai thale ro wo in hlim don ti kan chiang tlang val ta len nei cha part 14 Monday ya pan na asila zana kuvara akhya apek tho she nei mi alo nia Tuesday ya luya blanket asuvea apu zaule silawa anu kho om ziam lo a sick mel tereng ne Wednesday ya a phone avasiam tira mangrim ve bokanyang an lo buma phone thar alei pha ho sa ve zana anzu inna atipo le ngal sumina dei to lo hai chu Thursday ya basketball tournament avaena tlaya ara in swaltir zana ariak chuak nasa Friday ya mei hol aleya tlaya aleina aya tawina shalle vega t-shirt ale sumdona thiamle me pai tiro sumdong pani toro se telen nei chapa ai no Saturday ya Christmas thingphurin a inhloa zana pastor bel fang azui ve a an ina cho a ngal zaklo chat thamia lawang pastor ina hi chuan Sunday ya a in khoma chanua worship dance sa tel vea zana male voice a sulfa avai mai khom ve man tla ni ai ala rui lau hemi episode a chan rui lovin kan mutlat nuam part 15 Monday ya chungten mi bo zonna tel ve turin antia tlaya baikin achhuaka a thian pa te ina ni thum avakhosa anunio Tuesday ya ar atala tlaya an uite awak pui zana achat tha khamo lama Tuesday tring chatlan Wednesday ya bialu nen an bazar du na wow kora leisak puisa wanga ve rinai de chuan turu zana card den atuma poisa lo nei to lo achate su inna avakal abianu kor leisak na sumazo ani chama popo ni akor leisak ka sang man de poni thia a pocket money zowe konga ye Thursday ya anu pangpar huan ati fai puya zana ake kor kapte ta thui tir tal rena sa ni do ni Friday ya stop chung ina inhloa yes paisa ne le don zana a in khoma banvila holovin abial nu arim yes abial nu te thutlenga avaria ya me sa deu ne atile top ze khaya bial nu chungten engtin yen ngayang tero Saturday ya anaw kortur azonga zana ina thleng chau ni khat zena mangani nasa Sunday ya bialmi ta avatel ve zana inlam apan line miswalin anlo ti buaya ahlausia atwai der top ina thlen ve le athinarima anina buaina avasiam rui mi alovania iba atlage onang pa ya kaya hit thei thak e pa zeti to part 16 charchil jom hana Monday ya abialu nen an bazara atile to abialu bek akhai saka
zana pickle siam awa boy thagyo paisa nei lo nen Tuesday ya zu a chuanga tla cheto lutuk tla ya a in khel zana an thian hovin in khelan enle inga tan nge chuanang o poi hle me Wednesday ya a bike a shala ngutinge a bial nu in a chen bike anei lo zana bial nu khan du mi alo zana avalenga ariak lenga Bialu chen ve te te riak le chu lo kum to pa chan rai ve to nge yang Thursday ya stop chungin a in hlo lia claim a zonga nei le don tlaya an thian hovin an sunset zana an then omte na thei thuran so zu he besia thei thur ei le zu ki ngai thin thathe Friday ya airport a chungte avada tlaya silchara akal ti thei vele zuk ve Saturday ya abazara tlaya Mizoram lampani na ho abianu thil tur alei ho sak abianu na train box ya theli sak an varek tholo mo then chun pon atilu ya ni hid adu thluve ngang ni do ni varia chil vele zuk zela paisa zo le ngei do ne Sunday ya choma in khoma tlaya abianu thil pek avatuma motor ding lai asule zana bial zai pola avatel vea in khom bana aleng ta khana tira zu chuang azu chuan kha ala thaulo azu chuan ala thaulo ni jo ala thaulo la chat thalo tlat Sunday ala ti the me ala ti chat lutuk ala thaulo part 17 char thun zo mang Monday ya volleyball tournament a khela maya dumvek tlaya maya facial tir ngal zana in khom lo lan thatte chula tum veru ra mole du tam paisa nei le thi chu lo in lo na ngai to in he pai azu chuan kha shal ru thina nya a hausa a rukin a hausa slap chungin voi ni cha len lo khoya paisa nge nei hi ka chut thiam to lo Tuesday ya tumbu ala kaya bazara thut pui zana apa motorasil apa de paisa ri tik thina ni lo mo e pai Wednesday ya mausat na tlanga athok chwak ve a an thian pathumin an local bau da ya an zong lua ya tlai thim do na po an la mulawa an nuwa han shat chwale chuan vai balupur motora an lo bet ho thai chunin a chan ti pon bang lo a chan ti pon a zo do ngai nam lo Thursday ya abianu nen foklena ankal duna abianu na cheat vek atla chile ta zana anau nen ai an siam na se mo thil si pe ni kha pico te siama achangin vur siama chuan papor te kuwa te apek le lop loba atai maru phian nengal sumhu na asya ma se ka ti vetlat asum mu le apoisa man ral na hi a in mil lo su aswal ronga bol tel thlat the pai chui chuangai ngo Friday ya mystery azuya kaya sana eng thele ram thang lu tu zana alenga a chatka su chuan a thau to ni nge poi mai ti chana ha khaya Saturday ya aparam akalpuya ko panga atlan lon pui zana workshop a motor vada a income san amut alir ti ho line chong theisia
Sunday ya an thian hovin items an neya an lam chanu a tholom hlan tu a an ruata he tholom a hlan zo vela a ho Klaya an dine out zana income na dar an vuak tira income ba na an thian hovin card an ding irap khak maya Trang lại cầu rán chân sản thuê thử biết ô Sao an chang in pastor te po zui to wa azu chuan kha poita chat thale ang loi bok thin sia awa an buai thak he pa hi chu a intia han ti chi nge nyang le oi lux min la like lo nia chuan share po subscribe po kha comment po thei nia please in Part 18 chun zamang Monday ya HOM concert na akal ve a Max thar alei ho zana in khom vele ringot Max wadur moti vele ringot Tuesday ya an uite vetia an tira atibo chiang lawe khaya zana an zonga an mulesha mulo vai seng tan achung te dan hauna sakho pangai pai Wednesday ya didi ka ba tileta abial nu te in uluk de na ka sa apoi mo kaya chochi ale a holu to mo ya Gel bana chin phal bi vot chong ya du renga a chat thachin ga lo ne ven yang chu a shimna na tia tender velo ai siam that nan in siam that pa lo rap ni dangai zu de chuan pa zo bel da na be on thak do ni Thursday ya Vishala akala abial nu hair dryer alei sak ko thik to Didi ka pa didi ka sakha abial nu te in tholo ma ka in in hlo adu hlum do ne ka thik chan zana avalenga an han hon chuan alim no oi que zata oi anna sai Mắc lại tia lấy thế ui bôi kan vi za tuk tuk an han hon chuan alim no pang lo mang chi ka lo nia ai cham lo lu tu ka abia no pa ku ta ne police no ring ai ming hian adi di kap ka poisa lot le man Ole Malaysia alim ka asher reng ang tiro anei na tlin law wang ani chiang atak ka poisa ina atlin law shim atlin law Friday ya an chen om te ina avalenga an zo te thutlum thiar tere ne zo te hi an thi lei thei lo nya va apaliana ni don he pa hi mo tlaya mui fanga an valenga zana ZPM kinlomna avazaya helmet tharadong ingata ni abike shal de to ingma nei to lo abial nu na channel lo ma bike shal PM bang de kan chu lukhumania okay tangkai
tolo me ZPM lu kuma dong bezuk do da ni chu Saturday ya wai me sound duty ya avachanga tlaya roi a thia thir chia an zong ha khak chia zia không ngai tlang lu tu zana an spot na cheng som chia atho ani velang an zon ho thir chia lo nei bak lo thir chia mutlem lu tu gani Sunday ya chuma a ashara achang hi makatian ko shanin dai lau zia hi khaya chanu a refreshment sim tu a achang astok ho chu Zana in kombana abial nu arima dar som pani vela ho ariak lo abial nu kan how ni sim ji bang tu nu le pa khan I ria reng de chuan tu nge how lo wang che ngai na om ve lo lo em a le na pya ria tum som panya la ho sha ngai na om lo re reng Part 19 chun zomang Monday ya an in chung chuara siama Tlaya ara in swaltir zana a in khoma in khom bana apanen ni hoi chi an chip tlaiwar apa po chu ama ang thau sial rang a singe Tuesday ya abial nu alen pui and Tlaya pipua an uai du na wow abial nu nim atuma anim na le sia chua da mong so do din abial nu a the tha a zei lo sia kai to ga an ho pha zana anu te chian ho ti na avatil ve ain dai chin Wednesday ya bike thar le wow se ko chang ve cha Au sele thu in lo na ngai to chan eng tin tak nei big mo anu le pa hi atlon e mani hitro Tlaya abial nu in raincoat alo le ve ringot nuwa me zana alen chwa puya atluk puya atirang le ngal ka uye ingi tluk pui lawang bike thar lom nan rui vele zugang chu abial nu tan po hian ngai na om lo ni abial nu ni la ka chuang to mi alowang Thursday zinga bong nu te asema chuna amu zana KTB Bible charna reilote abathuve suka thingpui a ina aho ti om tok te ni ain me Friday ya a bike a cheitir suma van wa em Tlaya a chan panin RV a an right tlule do ne zana abial nu unen in khelan ena abial nu po shwai si lo va in khel zo vela vai fi man en le ngal how thin ve Saturday ya chan pa vrak no te lak puya tu lo chuna an chan hovin thingkunga buk an sa buk sarol po nito amak he pa hi zana in khom na sound duty a achanga athiam lo lutuka an hau char ni da po duty sia ngi anoi de wania rui ni sim ang karing del ke po imak mai rui chung chan duty to so Sunday ya atitawa ain khom du lo engi zia as sounding lo boy pin how ko
cho nuwa avalang ve zuka thala in khom chung zong in biak in kota an thian hovin nilumanai in me zana kuwa athel zo vela leitana chakto kina tlan chawa abai kha alak sak zuaya azung le a hole ngal in me tlangba talen nei tha ziak tu hi voice in kan la in call lo shim SMS li ran kan in mua ne kan in bia SMS li ran kan in mua chae awa hi bia ki chak riau maya zia thiam dan le ama anyang ti hi kan lo mu chwa chu ni thil thei mishinga hi ani hlom sia duro mishinga thil thleng thei ang vek hi ni box sia ama hi kan ring hlel kan ring hlel riau mai ngai thak nuam le mai a hit lo ti tu chu mi anyang fu char nei to me ro nei to me ro anin nei ngoro le nei su kum to pan nei don ya kan local viang kaya chalut tu ka hit ni ran lo zon ho ti khangai le ngayang kan lom thin hle mai talen nei tha min zia saknem to khom mai ai chunga hian kan lom me ma midang chunga po khan fiam thuran thon tu ho zong chunga po khan kan loma big takin I chunga hian lom thu kan sei mula kan limpui thin em bo kan ni mo kan hlo kan ni ithil zia hi kan ngai tha ke mani pon kan chiara kan limpui le ani I chunga kan lom takzet ania chuan khongain atam thei ang ber khamilo share sakula in remchan na hmuna pianga kham share popula chuanin thil pakhat kan channel kan video te khongaya min kat saka social media danga min lo post chhon sak to lo turin in khongai na karun dila min lo ti sak to lo sham tur chewin karun ngen mol chewa chuan in zafa in mutui mangtha chu ei tui vek ule